Sagawi pat kesenjam ke batinge ke India kalsium ya dari Pakistan kata kalong bakalakang banher ya lingsun ya dari Pakistan hagi benta badai jong dari India hadin rius ni mensua nagal yang ke Pakistan ru kelakang ya lingsun ya dari India banher hagi jaka jongka hadin kejing syak penyap lagi syak tombor hapok pahalgam hagaba ar penrungut kibriu kibadai ke turis kila syak penyam hagati ke jaka hapok pahalgam kabadai hapok Jammu and Kashmir. Halor kena gebenta nagelang menteri rang badu jong dari Pakistan. Kata Shehbaz Sharif. Ula paktin sya usketeri of state jong US halor kena gebenta. Ula angru sya US utik menteri jong Pakistan. Bagari India kala syukeno klub nong rim ya dari Pakistan. Ula angru bon khot ka jing tokit ka basai. Kabala ban ngej bat baklem liang bat ula kentu US. Ban penbor ke India, ban penhiar ke jingkran beng, bat banle daga jingkit kli, ban sukeno kelumar. Bat nagaliang gari India, lane nagaliang ketenat bari jong gari India, kamsyam la jubam, lane kamsyam la pelit jingmut alor, katai ke jing jingmut lane ke jing pak ketien, jong kari Pakistan capo US. Bat hagabidai bat ke jingkang igilingsun, kata ke Pakistan igilingsun jong India, ke India igilingsun jong Pakistan. Laong ba kajing kta jong kajing kang gi kam penyat lingsun jong Pakistan kala ban kta kamrit ban ke badai ban jong ke India namar tang ke Pakistan International Airline bahwa penyat yagi aeroplane jong ka sepo kala Lumpur dag penekam yagi jaka lingsun jong ke India ke PIA ke company ke lingsun jong kari Pakistan kala ong hak singi balang bakalarai ban kiar nak sun beneng jong ke India hadin ke jengkiu jong ke jingkenat hapreng kari Pakistan bakari India. Bat hakatayo beladam ke Pakistan gelakang jika lingsun jong ka syaki lingsun beri try ne penyat di kinong India. Daga ba pensang elut ya borok kayu pateng kentup neng ba kiri balai bat pensange ya bisa bakerpang jong ka South Asia balai kinong India. Kari Pakistan gelong susu bagadon ke jengtip balak ban ngej bagan dia ketemu pelong ya kejing tombor sipaisan namar bakajingin at apreng kiri bemarjan kiri gibedon ya kitiar nuklear kelanang jur hadin kisah tombor besir kai jong ginong cung akai pertai hapok pahalgam.